Добрый день, сябры! Мы рады вітаць вас у экранаў у новым годзе! Пачатак года – гэта заўсёды новыя планы, новыя мары і новыя надзеі. Але ёсць і тое, што застаецца нязменным. Напрыклад, нацыянальны хіт-парад у нядзелю на тэлеканале «Беларусь-3». Толькі ў нас можна пачуць беларускія народныя песні ў сучасных аранжыроўках. Каб вырашыць лёс удзельнікаў хіт-параду, у вас было ажно 2 тыдня. Спадзяюся, вы скарысталі гэты навагодні падарунак і актыўна галасавалі за песні на нашым сайце www.3belарусь.бай. А зараз мы, Вольга Сацюк і Кірыл Ермакоў, будзем глядзець, што атрымалася. А вы, як звычайна, слухайце і працягвайце галасаваць. Год толькі пачаўся, а ў нас ужо настае час развітання. І мы зноў дастаем сваю чырвоную кнігу і ўносім туды жураўку у выкананні Ані Шаркуновай. На жаль, высока яна так і не ўзляцела. Зараз слухаем у апошні раз і будзем чакаць ад Ані новых песень. Ой, журавка, журавка, што кричиш ти ще зранка? А як же мне не кричать? Треба високо лятать. Ой, висока, висока, На апошнім 14-м месцы сёння зноў Дарыя. Задаецца звыклым пытаннем, што рабіць? Ну што тут зробіш, калі што ні тыдзень, а песня ўсё адно у хвасце хіт-параду. Слухаем. А што маменька рабіць? Кінуў міленькі любіць. Ідзі, доня, да гаю, шукай зеллю разную. Я да гаю не дайшла, а ўжо зелейка знайшла. Выкапала караня з-пад белага камяня. Ты сказала 3 рэчы: кіпі, кіпі, каранец, покуль прыйдзе маладзец. Яшчэ корань не ўкіпеў, а ўжо баран прыляцеў. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я цябе зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй,
Ой жа ты мяне, ачаруй майго коня, ачаруй майго коня, будешь милая моя. Я не умею чаровать, только умее моя мать, только умее моя мать к себе хлопцев засыпать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй. Я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Сябры, я пачынаю хвалявацца за Алёну Ланскую. Яе песні гучыць у хіт-парадзе ўжо больш за месяц. І нешта ўверх так і не рушыцца. Сёння ў Алёны ўвогуле шчаслівае 13е месца. Можа, ўсё ж пойдзем на наш сайт і прагаласуем? Ой, да гусли ударили, ой, да гусли ударили, ой, ударили, ударили, ой, ударили, ударили. Да промянем ладу баяли, да промянем ладу баяли, ой, баяли, баяли, ой, баяли, баяли. Ай-яй-яй, 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 ай-яй-яй. Гусли ударили, да промяне баяли. Ай-яй-яй, 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 ай-яй-яй. Гусли ударили, да промяне баяли. Каб у мяне младай муж раўніў, каб у мяне младай муж раўніў, а на вуліцу не пусціў, а на вуліцу не пусціў. А хоць пусціць прыкажа, а хоць пусціць прыкажа. Гуляй, міла, да пары, да вячэрні, да зары. Ай-яй-яй, 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 ай-яй-яй. Гусли ударили, да промяне баяли. Ай-яй-яй, 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 ай-яй-яй. Гусли ударили, да промяне баяли. Да вячэрняе, да зары, а як зоренька занялась, а я млада успомнила, кроватушка рыпнула, пик, плетка пикнула, ой, да гусли ударили, ой, ударили, ударили, да променим ладу баяли. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй, 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 ай-яй-яй. Гусли ударили, да промяне баяли. Ай-яй-яй, 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 ай-яй-яй. Гусли ударили, да промяне баяли. А вось і ён, дэбютант хіт-параду. Мэтр беларускай эстрады Аляксей Хлястоў сёння таксама высока не забраўся. Але 12е месца – гэта някепскі вынік для пачатку музычнай барацьбы. Зараз слухаем і чакаем вашых галасоў у падтрымку песні.
кашуля не бела, а як буде бела, хоть завтра неделя. Моя мамка стара, сестра моя мала. Моя мамка стара, сестра моя мала. Сьогодні субота, а завтра неделя. Чому тебе, хлопче, кашуля не бела? Сьогодні субота, а завтра неделя. Чому тебе, хлопче, кашуля не бела? Перепливу речку, сяду на брусочку. Тіня вийдеш, мила, помить мне сорочку. Тіня вийдеш, мила, помить мне сорочку. Сьогодні субота, а завтра неделя. Чому тебе, хлопче, кашуля не бела? Чому тебе, хлопче, кашуля не бела? Сьогодні субота, а завтра неделя. Чому тебе, хлопче, кашуля не бела? Сьогодні субота, а завтра неделя. Чому тебе, хлопче, кашуля не бела? Сьогодні субота, а завтра неделя. На 11-тым месцы на гэтым тыдні зноў блукае па лесе Валянціна Альшанская. Сябры, пора ўжо спыняць гэтае блуканне, ды выводзіць і песню, і спявачку на больш высокую пазіцыю. Вашых галасоў мы чакаем на сайце 3belарус.бай. А у лесе грибы зародили, а у лесе грибы зародили. Девки-бабы, по грибы ходили. Девки-бабы, по грибы ходили. Одна девка в лесе заблудила. Одна девка в лесе заблудила. Молодая, по лесе ходила. Молодая, по лесе ходила. Я ж думала, то дом зелененький. Я ж думала, то дом зелененький. Аж настаять, хлопець молоденький. Аж настаять, хлопець молоденький. Ой, хлопчина, я тебе не знаю. Ой, хлопчина, я тебе не знаю. Вы ведьмяне, на дорогу мою. Вы ведьмяне, на дорогу мою. А у лесе грибы зародили. А у лесе грибы зародили. Девки-бабы, по грибы ходили. Девки-бабы, по грибы ходили.
А тым часам крэмпавае колеса ад гурта «Неруш» чамусьці больш нікуды не коціцца. Рух застапарыўся на 10-й прыступцы. Калі ёсць жаданне падштурхнуць, заходзьце на наш сайт і галасуйце. Крамповое колесо, колесо, выше клена стояло, стояло, выше клена стояло, много дива видано, много дива видано, видано. И шли девки через двор, на их сукні як макцет, стали сукні палаті, а дуброва зяяті, зяяті. Стали девки гасіті, цебрам воду носіті. Скільки у цебрах водиці, стільки у дівчат правдиці, Де плавала кладочка, там стояла павочка. Кремповое колесо, выше клена стояло. Рэдка хто з удзельнікаў нашага хіт-параду так часта мяняе сваё становішча, як Крысціна Святлічная. Яе вішнёвы сад то ў версе рэйтынгу, а то зноў амаль апошні. Сёння Крысціна трохі стамілася ад такога атракцыёну і спынілася на 9-й прыступцы. Сябры, вам вырашаць, што рабіць далей. Вишнёвый сад так гарно цвіў, там салавейка шабятаў. Дадому я прасілася, а ён мяне не адпускаў. Дадому я прасілася, а ён мяне не отпускал. Казала я, милый твоя, зерни зара ўжо узышла, прачнецца мамонька моя, будзе пытаць і дзе была. Прачнецца мамонька моя, будзе пытаць і дзе была. Вишнёвый сад так гарно цвіў, там соловейка шабятаў. Дадому я ішла одна, а ён другую проважаў. Моя, не аб тым рэч, дзе ты гуляла цэлу ноч, чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза. Чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза. Коса расплецена тому, яе подруга распляла, а на вачах блішчыць сляза. Бо з милым я прощалася, а на вачах блішчыць сляза. Бо з милым я прощалася. Вишнёвый сад так гарно цвіў, там соловейка шабятаў. Дадому я ішла одна, а ён другую
На 8-м месцы хіт-параду сёння апынуўся модны сярод моладзі гурт «Хурма» з песняй разважаннем пра радасці і нягоды сямейнага становішча. Не ведаю, пра што тут разважаць. Хай лепей гледачы вырашаюць, як далей галасаваць за песню. Не женился, была гора, ой-ой-ой. А женился, стала горой, ой, боже мой. Ani ложки, ani миски, ой-ой-ой. Повесили две колыски, ой, боже мой. Моя жонка захворела, тыдень печи не полила. Дал я жонце 3 копейки, каб набыла соль. Ой-ой-ой, 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 каб набыла соль. Ой-ой-ой, 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 каб набыла соль. Жонка соли не купила, ой-ой-ой, на базаре заблудила, ой, боже мой. А ти жонку мне шукать, ой-ой-ой, а ти деток доглядать, ой, боже мой. Моя жонка захворела, тыдень печи не полила. Дал я жонце 3 копейки, каб набыла соль. Ой-ой-ой, 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 каб набыла соль. Ой-ой-ой, 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 каб набыла соль. Не полила, дал я жонце 3 копейки, каб набыла соль. Ой-ой-ой, 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 каб набыла соль. А вось і ён, самы яскравы танцавальны хіт нашай праграмы. Сёння чамусьці толькі ў сярэдзіне рэйтынгу. Што робяць людзі, калі чуюць Алену Грышанову? Скочуць, танчаць, спяваюць, а потым ідуць на наш сайт www.3belарусь.бай і галасуюць у падтрымку. Закрывала, плакала, рыдала. Ты не будь, девчина, будь моя.
Сябры, мы ўжо прасілі фанатаў гурта «Наві» неяк актывізавацца. Вы, канешне, адгукнуліся, і сёння гурт перабраўся ажно на 6-е месца. Але скажу вам па сакрэту, наперадзе яшчэ 5 прыступак. І ёсць куды перасоўвацца. Ты медведь рыкая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая. Дыня хай рыкая, дыня хай гукая, дыня хай лихая, я сама такая. Дыня хай лихая, я сама такая. Будешь норовить, а буде кричать, будешь ты молчать, а буде кричать, будешь ты молчать. Я тому медведю сало день подкину, а свою свекровку у перину кину, а свою свекровку у перину кину. Медведю, ды хоть разорвися, спи, моя свекровка, ды хоть не прочнися, спи, моя свекровка, ды хоть не прочнися. Лесе, лесе, ты медведь рыкая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая. А вось тут у хіт-парадзе адбываецца нейкі падазроны пераезд. Не, дразды, канешне, пагражалі паехаць дадому, але ж нам здавалася, ўжо абжыліся. Не ведаю, чым 5-я прыступка падабаецца гурту больш, чым 4-я. І дзе ж тыя прыхільнікі, якія пагражалі актыўна галасаваць за песню? Яны есточки
Адзін з самых прыемных навагодніх падарункаў сёння дастаецца мне. Дзякуючы вашым галасам Сонейка зноў падабралася к лідарам хіт-параду. Сябры, яшчэ трошкі высілкаў, і мы разам вернем страчаную пазіцыю. Свети, Сонейка, каб нам было тепленько. Ой, да, рей, ой, да, рей. Под хатою сидячи, лусту хлеба держачи. Ой, да, рей, ой, да, рей. Каля наших хляборов, робит солнце поворот. Ой, люли, да, люли, ой, люли, да, люли. Каля наших хляборов, робит солнце поворот. Ой, люли, да, люли, ой, люли, да, люли. Яєчки качаючи, пісеньки співаючи. Ой, да, люлі, ой, да, люлі. Мостім кладочку, кличем всіх у хаточку. Ой, да, люлі, ой, да, люлі. Каля наших хляборов, робить сонце поворот. Ой, люлі, да, люлі, ой, люлі, да, люлі. Каля наших хляборов, робить сонце поворот. Ой, люлі, да, люлі, ой, люлі, да, люлі. Песеньки співаючи, свято зустракаючи. Ой, да, люлі, ой, да, люлі. Святі, Сонейка, каб нам было тепленько. Ой, да, люлі, ой, да, люлі. Каля наших хляборов, робить сонце поворот. Ой, люлі, да, люлі, ой, люлі, да, люлі. Каля наших хляборов, робить сонце поворот. Ой, люлі, да, люлі, ой, люлі, да, люлі. Ну вось мы і дабраліся да тройкі лепшых песень. І вось тут галоўны сюрпрыз хіт-параду і неверагодны святочны падарунак для Ганны Благавай. Яе песня паставіла рэкорд перамяшчэння з 12-го месца адразу на 3-е. Ганна, віншуем вас і не губляйце пазіцыі. Где бы я ни ехала, где бы я ни шла, то своей матуле поклонюся я. Кланяюсь тебе, мама, что будила меня рано, больше не будешь, не будешь. Где бы я ни ехала, где бы я ни шла, то своему татулю поклонюся я. Кланяюсь тебе, тата, что пускав ты хлопца у хату, больше не будешь, не будешь. Кланяюсь тебе, тата, что пускав ты хлопца у хату,
што ў лідарах хіт-парада адны балады нас ужо не здзіўляе. Пэўна, зімой падчас свята ў вас цягне на рамантыку. А тое, што Віталь Пракаповіч сёння не на першай, а на другой прыступцы, вось гэта неяк дзіўна. Можа, Віталь, як джентльмен, вырашыў саступіць месца даме? При дорозе девка жито жала, у бяжалой крынічэнькі коніка пувала, у бяжалой крынічэнькі коніка пувала. Коник сивый воду пije, дороженьку чує, а Бог знає, Бог ведає, де казак ночує. А Бог знає, Бог ведає, де казак ночує. А ночує казаченька у карчме на кроваті. Прийшла яго родна маті, кліча вячераті. Прийшла яго родна маті, кліча вячераті. Вечерай, моя маці, калі наварила, а я пайду вячераці, дзе дзяўчына міла. А я пайду вячераці, дзе дзяўчына міла. Утопіўся казаченька, шапочка всплывае, ходит девка по бережку, ручоньки ломае. Ходит девка по бережку, ручоньки ломае. Не ломай ты, девка, ручок, кольца, ты не имела медь, не будешь такого малойца. Ты не имела медь, не будешь такого малойца. Ты не имела медь, не будешь такого малойца. Яшчэ мог пасунуць у Віталя Пракаповіча з першага месца. Толькі спявачка, якую чуюць і як пад гіпнозам, адзін за адным ідуць на сайт галасаваць. І вось ён вынік. У Яны Старцевай сёння першая перамога ў новым годзе. Яна, хай увесь Новы год будзе для вас такім жа паспяховым. Прийде вечором.
Сябры, вось так пачаўся музычны год на тэлеканале Беларусь-3. У новым годзе нас чакае яшчэ больш прыгожых беларускіх песень. И мы с радостью будем слухать их у нашем национальном хит-параде. Не забывайте про наш сайт www.3belарусь.бай и падтрымлівайце родную музыку. Вынікі новага галасавання будзем разам з вами падводзіць праз тыдзень. А пакуль сустракайце ў хіт-парадзе дэбютантку, яскравую і пазітыўную Валерыю Звераву з песняй «Русалочка». До сустрэчы ў эфіры. Добрага вам настрою. І прыгожых песень. Бывайце!